gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungiri thirite na mbere nende na wiki miario mwanya ikinya kuma kiria siasa baraba itirimete nende bawetindene iya yukreu ndokero nende kinyarongiro kuthurania ugoti andene ya kaunti ya Meru ibatariritie ugoti barabombete kuthurania nende mwakene yo itipombete kwithira bwikuluka kana bwikulukite nende bo mwaka yongi na milioni 55 ontubrane ndi bonekete kaitana ko bakwa kwe kambuni tedirite ikiria beja chio amwe nero to kubangana nende oro bwerwari kaunti ya Meru ko goti bwa ibongelekete na nkurukia milioni 55 na rayuete kwe kambuni moite kurea ugoti akareba kiromwari egembe North kura mudoganirwa wa Wamban DCC wa Mara kuruta ntomeri ya kwato akomudoganirwa onge Mware kono tedio nyuma ya Weru TV kumurekera umbarekere guchwa muntu wa kumuke chikuru Nirwato kuratira gicunche kembere kero noromwanya kuinyerwa kwa murimi Monitor madidi oro weru ani purity Richard na Nteto Phineas imana Nteto Weru Thaa Imwe kamberia taichichongwa Bodi ya kuthurania ugoti kaunti ya Meru yuwete kwina ongele kubwa chuncheki ya 11 kireya na kia ugoti urabo diriti nende bukyudhurana kwa mwaka ni ngirele 20 na ngirele 24 kiringanidho na mwaka yo ngirele 19 na 20 Adirete nende baitarakia kana bodi etarete mbechi nende ichidirete ikiongeleka na milioni 55 urabo wete kwe kambuni itekurea ugoti mudhuri muriuki na Nteto hii kuringana na urungamiri bwa mbodi ya kuthurania ugoti aria ndene ya kaunti ya Meru mariki mucemanio juria jukuretete ya biashara na atongoria mwanya batorongete ni munini wa gavana Nteto baugite kaunti ya Meru nombite kuongera ugoti bwao kwa gicu thetie mwaka yo revenue collection ni ongelekete by over 11% itukuibwaga sana kiri mbodi yetu ya collect ugoti na ntu bangu enjego baritete njokere ya Meru nkatho nontu ora tubera we want to make Meru great tutemea kukiria Meru tutena resources. Tumeweza kuongeza ile pesa tunaokota kutoka kwa ushuru from 389 million to 435 million. Despite the difficulties, tumeweza kuongea na wananchi wetu vizuri, tukaongea na wao na tukaonyesha maana kulipa ushuru. Ndio tumeona ushuru umeongezeka. Idamuna bubu boga kuna kampuni cia kuthithia barabara itekuria ugoti ba maram na kuringana DMK kiogora bagacoka ndene ya mbunge ya Meru gutegera untu bubu nyuma kampuni ji gweta kotini na kurigirwo kuria ugoti. Then tuga kwena improvement bate tu county assembly to kwenda ku make iguru ria magamba jaja thito je kirijagiriria maram kumbe kirirwa kenda tumba kuthithia tukuthithia finance amendment ke finance act mweri wa kenda inya mara mwiri kuma marandine roriri go transport cyombo coka kaire kuria mara mwiu na kuringana na munini wa gavana Nteto augite nandi antubura batirite mbeca cia ugoti baproti na myunda bari na mwanka muthithia mweri juju kutho bakiria mbeca iji ya waiver kana another extension mwanka 31st of July ora kuramba 31st of July tafadhali utila mungavana ndo gavana ayanire mweri iro uriria karinya property kuyumba wita na nandi kurigiria mithango kwiria antu bakona kimantu kiki kuria ugoti mono chanju iro atauga tukwenda antu sana brava tekara Meru ndo ingi beja ba expect kuona muntu kabuti kajelo kenda udora mbecha ite collector wa ni mom muntu rara ugoti Meru kaunti tuti collector cash na ndio tarekere uriaga mbecha na thimu so itukwa no ntukuna age ni bate kumenya muntu rimwe ja parking ngari agetera ona muntu ena kabuti kajelo akarueterete akanoga aguma supermarket mimbi ore aguma supermarket no ro muntu ria no akakaba ngari eki so itukwa kenda antu bate bateka kuluka ire thine turenda kutha twina enough sign boards muntu umita bana nyuke atine makeba akethera na ya mwitho ya nkunga muntu umita ba maoga
atiri makeba ethira na ukemo muntu umwite bwa nkubu atiri makeba usio na nkubu kana iringi nikenda anta bamenye itwarekere mantu yako collect mbecha tuitumaira ama kana collect cash tutumaira thimo kenda anta batekara ya thina nkiripotera Weru TV mbeta muthuri Muriuki. This wa marana tumuritie ati thirikari ni uchwana na muthuganiri wa munene urotiire ati mantamento rene ya mago nyuma ya kwithia nyumba ya murungamiri wa ntura muthuganiri wa nkuruki no raire ng'ambe chamukari onarane ndirite aichokaira ringi na kura ng'ambe inge chamuturi ontu buranende buturutie DCC namba kwithira kirita ntumirie Martin Mugambi na utwachio biumia bikai nyuma ya gicanga cia kumira ntura ya magombari cia Karege chigombunge kia Maraha muthuganiri wa Simon Kariuki umirite na kubithia nyomba ya Chabweria Duncan Kome inde DCC wa gichigombunge kia Maraha bwana Philip Sigei augite wa bantu Kariuki akathungira no abathunganirie. Hapo mbele nilikuwa amefanya hiyo kitendo ya kuchoma nyumba ya mzee wa village manager, mzee wa nyumba 10 na akatoroka. Alitoroka outside the county. Na wakati askari walikuwa wanaendelea kutafuta, yeye pia akajitokezea na kukatakata huyo mwingine na kutoroka pia. So unaona huyo ni mhalifu suku. Sigei augite tiga kubithia nyomba ya Kome muthuganiru ende na raumire na omba gutemanga muturi ungi na nyuma ni gutoroka na kwogu muntu ju na twikite kirumati kiria kariba ntura inu cia Kare na muntu wonde akamona ombe kumuchigatira nontu kaba kumuchwa na mata. Kare location ni mhalifu ambaye alikata mtu na panga, ni mhalifu kaida na alikata na akatoroka. So kwa wakati huu anatafutwa, amejificha, but na hakika hivi karibuni atapatikana tu na atastakiwa kulingana na sheria ya nchi. Wapaswe akimwona wapaswe habari kwa polisi. So maana tunajua wako tu muhimu, but kupitia wananchi na kila mtu yote, hata nyinyi ukimwona mnaweza kutueleza ndio huyu ndio yasikushikwa. Kiongera Sigei augite tayari baruthiria rambe gwakira Kome kwa bathiete na mbere na guchwana na muthuganiru uyu. Lakini serikali imechukua hatua kusaidia huyo mzee wa nyumba 10 ambaye nyumba yake ilichomwa, na tumefanya rambe. Sasa hivi tunapoongea nyumba inaendelea kujengwa kutokana na usaidizi ya wananchi, mchango na kadhalika. Amwe nogu Kamishna Sigei na inyiritie no abathiete na mbere na ndwa ya mugacha nuntu ndwa wenu nwayo yachiarire kubithirwe nyomba wa Kome na nkinya gicanga cha kira kingi kia mbari inu. Pombe haramu hiyo ndio tunashika. Ukiangalia kila siku kuna report, karibu kila siku tunashika watu sio chini ya watu 10 na pombe sio chini ya malita kadhaa 50, na tunamwaga na tunaendelea kufanya mpaka tuangamize, mpaka tumalize. Kiripotera Weru TV kuma gichigombunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi. Batina gento yo gukenera kumane na teriere barabarene bari wanende bakamatango ya uchenche ni onto bedara bakuringa teri bonene mbere bakinyantere ubone nyuma ya barabara kwenjwa na wakibwaye bedrete bukirwa makuma mwakene wengirire 15. Samuel, barabara ya kuma mushi wachuka kuthika Kareni nyuma ya barabara enu kwenjwa ikiagirithwa itweka embegega ya gutumika ugu inyuma ya meanka barabara enu ikinyanga wa ima tractor kenda yekirwa lami aramwe na ugu ikiribo bwa lami bwarugamire meanka tayiri mikuruku niturenjerwe njira lakini tutikuona utethio wa njira enu tariu ni menje itigwitirirwa ronje muntu ni aguma ukona bonda bonda aikinya tauni ni teri ntheri nuko na niankaire ni ngo nkaritaka ndindete muretuni barabara no teri ereku ona tukukira kaire nuntu bo accident nuntu rori etuka barabara inga utikona gwa gwitukira riu tukuria riu nuntu baratule magera ri bararemire boda boda amwe na abiria bago araba mwe bago bakolasimika ukamatanguo cha uchenchia bakinyana araba kuigwa bathiete customer kumukamata kungwa ni stress nuntu arekurwa tena macha iteno tikamata mtu
mtu akiuma taoni akinya kanwa airwa akari muretu Gote barabara ingi thagirwo iri mbici than this one. No tuko gote muntu wa bonda gukua nuntu acha na ati ona customer. Kinyamara giki kia barabara ino igitimite biashara igakara kuremana itia muchi wa chuka. Ara akamati baitithagia bei ya ukamati bwa into bibu nuntu bwa kuthuka kwa barabara. Chuka town ya kinya chuka town igesa na mara makinyagana nuntu wa barabara kuthuka kama mbandiragiria ngasi na ciringi 50. Nkuruki kinya into bibu bia kinya ndukani. Kubina barabara eno into itinda kuthuka nuntu wa tiri. Muntu akona agura gintu munthe gikarita akithiritie mwaka omwe. Barabara ira akari bandamanirita kamwe ikingawa na maiga kwa biumia. Indi bariromba thirikari yegwe iromba riago babathondekere barabara ino ira jigitwe irita kironda kia muteneka. Njira ino giatwikire tayo mauntu monthe wa tukienda kuluthirwa kauntu ni twirwa ni njira tukuluthirwa. Riu nika tukuria atiri kweri ni watu athuranire guku gwetu kana ni mujeje twaruthire. Mtu baba no ikosi kinya accident nuntu acemania lori manitia ati kwebera. Gwe ni gokame ugeciria mutaro kurungira kani atia. Nuntu bwatiri. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Tari mocha bwere chithagirwa na umubune nende nyuma ya thirikari cha matura ontu bune ndi bwalukite na gutukiri mocha nteri nende ira chuma bya kora bune ne mocha nteri nende neruirero rera nare nende nyuma ya gukuturo idima antu nteri bambirithio kuri maitunguru nyanya mboka na intubingi Gonto kwena muthetu yomuno na kweya korwene nde koringa njeki orimibu amona kwithira arimi baiketha makethia maingi kimera gikaumane nde thoko kirebone gento kikubaira nende toroni onto ubo matunguru na kinyanyanya kuma nduguru inge chiome ya Kenya na kinyampithukiro ya mainyo ireo kuringana na bone nde thirikari tibatere wetikiria matunguru na nyanya kuma ome gutonya Kenya Moriko Nteto Maureen kinyana aranete na arimi ba na kene gichunje Kembere kirono rura mwanya kuinyelwa kwa murimi. Urimi bwa nyanya na matunguru ne bojukiritwe na njira ya uritone arimi bakuma rwiriro rera kuma bare guturirwa roje. John Gitonga na Jafet Mugambi ne bagutariria urentereji. Kinyanto bongwa aba ikikarite jo kaba ikinyirite gukara guku no ntuguntuguku kwari gukari jambiti cyaturaga gukura kini murungu akuringa byama tuomba guturira rujurune atongeje betu ituombire kwambiria kugwatwa ikugurira twambiria twatonyana na mantu jaja urimi na no ntuba gitumyikirio twatonyere rutere nduru kurima na ndimakanyanya mbonaga urimi bwa nyanya gwi urimi butho numba kumetwe gitari raja thoko ekethurwe ethuki ni thairwa ni bujaga na kuria ngina kukinya jitiga jalai tithongi uria ijaura umba kwa mjoa twambiritie aguo utumire thongi Nyanya ijokagia mieri 3 gukura na watungatira gitina kia nyanya bwega ukona machara nkuruki endete njira tambarare kabirenji nyanya jontu ya eji itina kikeja ukakimenyera bwega kwaringana na mbegu iro ketha wandite ukirikia no gikuinya kilo 10 kuma mbeu chithara china goro muno na kuma ninjini ndera ithara inyo ina ngarama muno nontu kinya rujuru kinya kethira tuturiri atutumaira machini kururinga tebu tutumaira machine generator kururinga nikenda tugomba kurima gintu kigwitwa nyanya kuthira kwina mogwati muno nontu kinya nyanya yongwa mirimo ni mingi muno ndawa iria tugutumira ndawa ni nyingi ni china maguri jari iguru muno buru nebo beta thokone bagatirimana na nyanya inge kuma ome ya Kenya igege tuma thoko ujithirwa ite kuthongoma ngo imirigo kuma chiome na ndege utuma thoko chithirwa ite kuthongoma na at the end of the day olikia kurima gintu kirio nyanya jena ndalike kumirima ndambita thokone mbita nkethira nyanya nyingi chumite ntiguru cia turi na ria twatima na thokone kuka thoko ikethira itibu ino ntubwa nyanyira cia ntiguru ringi cia turi bara turi na tuturani turia monabo na nkurukia jonde murimu juna juku jiro jo corona
twabicha mantu buru kwana ndi imurungu na antu arimi neromba rĩao nĩ thoko yao ĩcokanĩre kenda bona baita ya ũrĩmi bwao kaja kuja kuthira kuri na utethio ruterene rwa arimi rutere rwa ruiro rera no tubamukire nikenda tumba kuendelea na urimi no ntwakika ki urimi ibu wethera buri gitugi kya temumiru atika atike muntu ruiro rera igetha gitugi kya nthiguru iri yetu ya Kenya na mantu jombo karabwega kinya ki thoko inya batue kinya tu twatu inya tu thoko inya tu gotokomba gwitaitha yo thigo no tumbotetheka kiri gĩcunjĩ kĩa mbere tugategera kwethirwa arĩmi ba matunguru nĩbagũkũrũkĩra kinyamarata kĩa arĩmi ba nyanya kiri rugono rũrũ rwa mwanya kwĩnyĩrwa kwa mũrĩmi. Na nyuma ya Weru TV kumurika rono rwakana kama kumantere Chegembe South karaka waete Max mana dato ya 14 kikirio ke KCP ya mwaka muthiru nendekana kaikonete otethio mubiacharo mwanteru chamawa arwere kona rono TV ne ya Weru ni rone ndirete tongeda kwana gweta ukatethia mwana ora nende ukarana muruina amona mutunoina batigirwe ningina mwaka muthiru nyuma ya kumbwa y'umurimo ya nyimba Dennis Mugendi na Nteto. Baba kwa ateo nyume ya rugono rwa kieba na kiriro kia anantigwa ntule ni alendikanitini wa dini ya kiego ya ntobochio Igembe South kieye mwana ojo liria ni mwende kwa ge mumike secondary tigo swete otethio toasia na Liliani nyawo niningwa datere school kokulukira baswe mama ke awaswa arai tukaitakana ni iwe hato shughulikaira nandi kiriro kiao ni kiringithitie nkoro ya mubiashara rinkuma mucine mawa Thaa Imwe ndia kanyiri footwears uria imwe kwa imwe akinyite njeneji na kubaretera bia kuria ona kinya kugathomithia mwana na kairi aikinya mutano ina kosi ya witithia bwangari na we kiriji cionthe ari musamaria atrenda kuonekana kana kwaria mbere ya kamera. Ngocokeria mtu uyu nkatho kanyere footwear kumucokeria nkatho inkua Murungu amutharime ntirari awete kiongeta skuru lakini nkuona nkathoma na Murungu amutharime na wa inya driving yambikia kwa nkumucokeria nkatho kanyere footwear iyo ni nkarana mwana Lilian Tonto wangu sabaria mubiashara uyu kanyiri footwears atigite gikeno gikinene kiriana baba kanyere Murungu amutharime lugito na rwanja eji aja ntule ni antwa mbithi wandini ya kanuni Igembe South ujongi ukuona aja ni mwana ntigwa mwana kumekana rito tandori uria atigio ni aciari bawe bari na ujoe antwa aja mwana kinyawe aragwete maximum na 35 sukuru ni ya Thimba primary indi ukiaborea bari na buno ujoe ationa mumuthomithia tawatire maxima na 3 na thine kwa nkwendo utethwa mami okwa urire nyake mingi muno lakini baba nakuire na ntia nani bombe da chito solo ndenda ciende ndi ku masoro ai kuthiria mbi yai kuthiria kurwa no kumendare kanapu ndi mwana ai kuthiria aiti no kumenda cana tan kumuthithiria antu bawendi bo boya bara bari ngathi mo bakende otethia Liliani ito nda baromba Dennis Mugendi Weru TV ntule ni antwa mbithi wandini ya kanuni Igembe South County ya Meru. Wow. Na kumero ni ende no tukida tukiona kanyaka kunoka ende ugatakura nchokerete na Nteto ingi.
96.4 Rumuri rwa Ameru. The Bet King Premier League. Action kibao. Tusker kuchuana na Ingwe. City Stars kupambana na Kogalo. Tusker versus AFC Leopards Friday 16th July at 3:15 p.m. Nairobi City Stars versus Gor Mahia Saturday 17th July at 3:15 p.m. Star Times. Enjoy digital life. Weru TV. Nonto wakwithira itite na mbere kuatanira na unikiri ndeto cheto Weru wambaura bakua na tuira kubachumbura akari babari wanende bakirimaniriye muntu akiya antere umbere ya kumura mwanka gukwa ontoburanende bumene tubonere ni OCS walare ya Bisau nende na wetene kutatina watho kuyukieta lenjarene na kura mutoganiro taburato kurane ni class chabari. Ojune mwiri igwa muthaka gwa kuruba gatigati gwa kuma antura aya akiro mwathi uragirwe ene mwingi nyuma yake kugwatikana akijaga na ara kuirikana aithirito ari mwenyangia omonene wa manto omwanya mwanya na tori baithirito bakithangika anwe wamwe na timu yake ra baithagiro bakirutanira nio ngugi ya manto megie wamba na wenyangia bungi muntu uyu utirithia mburi mbe ya mucie utirithia ng'ombe mbe ya mucie kuteka ngekuru kuteka ari kuiyamira kuteka anto mware atirairwa mburi mbera ara mucie kana nyang'ombe itirara mucie eyara ntuku weu report ciake iringi station cionthe kuma mawa ikaringo mutwate lare ombia cio yuri ku reportwa a reportwa agepuka mito ya borisi a reportwa agepuka mito ya borisi muntu na tuchumburite muno bwana ithiti kinya nyumbe mutuno ina ba antu belu mo twaithio atoroka mantu ya mburi onto mukuru kabuja itiro ore ya ata amione ndaika 15 mbori mukuru mwene mujumuda yo emotonda ya ntale jonde mbori uenchwera chantonje ichele chanchwera idhato chacharoti na ng'ombe chona aretea na musi sugu ambaye ameshikwa na wananchi na akaanza kukatakatwa ambayo na kawawa orea karibu bakuruta mukana kinya kire baba tigere baina manto megie gwenyangia OCS igwalare no ezira sambu aikojera ontobona kijucha amwere igwa mutigairi oju na kuga ibwega mwingi ukaringa ripoti gitare abona mwenyangia bantu akwithirwa bakijucha matagaria makuraga antono no aborage kinya muntu ataina mabitia na nabwethite skondi eke kwe kinyomo rate mangioro ntore ndolo no aithro enjerene kurokero kire antu bethre njirene uyu nwe eteka antu tuko antu bawambu mo buyo wambu irara twegeluri mobu aurwa ate mangwa aurwa maya aurwa na nchuma na kinyawe na arari na silasi yake nwe sigila antu nari ane kundi yake ke antu baba inje bareta wa 27 brothers ba gokono na kwe bange bakuma ngaya na kwe bakuma keotene na no bakuthiurunka nende ne bareke na baba yeta ibathame wale wanapaki tunawaonya kwa sababu wanaangalia vile Zekia sugu anafanywa. Kwa hivyo tunawaambia waende kwa kanisa waokoke. Wananchi msichukue sheria mkononi, hata ingawaje ni kitu ambayo inasumbua sana, but tungeomba msichukue sheria mkononi mwenu. Kama kitu kama ingefanyika, mnaweza kushika mtu ama kwa sababu tuko na polisi hapa karibu na waletu kwa station amba tupigiwe simu tukuje tuwachukue hapa na tupeleke kwa station na astakiwe kuliko kitu kama hii ifanyike, kwa sababu inaweza kufanyika mtu mwingine ambaye hajafanya makosa kama hii ya leo. Kumantora ya kiromwathi Nteto Gembe North Betan Class Chabari. Ubunge watigania Dr. John Mutunga na Menete Minister ya Kithomo nikiria kuwa ni bedrete nende bakegitira egamba manto yagitumina mpoyo no bateneretwe kana nedrete nende akiwa manto yamati ko lobo yembere yedra yakimenyekana murekero yora ko tukionto bra kuwa nende buringete bunene sector Kithomo Mutunga ariti yakire ndionga yakia ko na matangi arwekere chukuru mwanya gisio nekeu Kelvin Kimadi Nandetoi
na moro tuyokirie kithomo na muno inya kurira ritwa kumania murimo wa COVID-19 obonga cukuru cia primary na cia secondary zigona bunge kia Tigania West ibagunikite na itangi kimo kia kuwatia rwe kumakira obisi mbunge wa Ntuku Daitari John Mutunga. West ni ndenyo ntu itena rwiro kwana na cukuru cietu itena rui ira nyingi twenduri te cukuru cionthe 135 primary school 85 na secondary school 50 itangi kia lita ngiri thatu nikenda bakomba kutugwikira rwe tangi nekira bawajerero mabati de kwaura nikenda rukuma tangi nekira na bathambaru njara. Mutunga bwa mwitikirio bonka mwana uciandikithia kuthitha kirio KCSE kana KCPE kuthitha cia BRB kinya kwethirwa atituire cukuru buru. We shall go back to the ministry and tell them to stop being careless, to face the facts and tell us. How can you allow university? I've been teaching in university myself. Mtoto kama hajafanya 80% of the lessons, kama haja attend 80% of the lessons, disqualified from doing exams. Sasa unasema huyu amelala mwaka wa mwisho, mwaka ule muhimu wa revision ambaye anakutana hata na wasajilishi na wale wanafanya marking ya exams, ati amefanya 87.5% ama 75%, 66.9%, 3 quarters, 66.7%. What are you saying? That is very careless response and we shall not accept it. So I'll go back and ask them to be serious. We are serious people. Wajua wanaona wabunge wanafikiria bunge haiko watu serious. We are telling them without missing our words. We are serious parliamentarians. We want facts. Bunge oborwa kumokire ministry ya kithomo athi cukuru iri tekinyithitia na 30 kuringanira wamo baiciandikithia kuthithia BRB bure kinyabo Mutunga amenerete bonene akiwa imathwani ya rua ya tina meri kinyayo buru. Sasa mambo mengine yanafanyika, natakana ifikiriwe vizuri, ifanyiwe ile pilot testing. And I wonder how you pilot with human beings. Kwa hivyo tungependa serikali iangalie hayo mambo tena. Kusema tuchukue watoto tuwapeleke shule fulani ndio wafanyie mtihani huko, wasahau senta yao. Hiyo ni mazingira ndio wamezoea. Hao walimu ndio wamezoea. Hiyo darasa ndio wamezoea. Unawapeleka mahali ingine wafanye nini huko? Wacha wafanyie mtihani mahali walikuwa. Alafu patia walimu na shule, management za shule muda wa kutosha ndivyo waweze kujipanga, wafanye mtihani vile inatakikana. Watatimiza. Kama kuna haraka hii ni ya nini? Sisi tukiwa wananchi, tukiwa wazazi, ama nyinyi mkiwa walimu, kuwa na watoto ambao wako na watoto. Shule sio clinic, shule sio hospitali, shule ni mahali ya masomo. Reportera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimathi. Egala kuna tenende munene wa andiko bichine bongabana wa kaunti ya Meru Gideon Kimathi nominate oritingwe bomo bunge wa Southimenti Kadhuri Murungi akiwa na kwenda rutero marogisio kiwikireweti na mbere kaitano kaunwe mubunge okoloto alima muchekena uriti thirikari rekio tumira borithi na ndo anginge kurwa nanto barabaina muramo nkulani na yo thirikari muthuri Muriuki na Nteto na ndikunda gitumi kia muntu gwitikirwo gukora kiamenika giciaca kiria kwenda na gwitania mutongeria ura bakuiganonwe gutina gucumbura ni thirikari. Iyi ni miaria Alima Mucheke ura ni mubungi wa Koroto kuma Northimenti. Itukuria atongeria banthiguru bombe kuendelea kwa tolerant kwithire antu bena freedom ya choice na ya kuthingata atongeria bara bakwenda na atongeria batige kwijamwe na ntubo kwithire bakwenda opingo omwe atiga kinyare na iwe wina sera ire kwendeka ekethira muntu iwe wina sera muntu nendie sera ciawe urokende kwa ni antu na thurwe na ewe nafasi ombe guchiendia aranguruke ugite untu babata ni kuona atongeria batalojithania antu takinya ndo angina sikiro ntu bakureta thiri cio no ntu bobu ni bukuthithika siasa na itu titokinya msimu jwa siasa rira antu bomba kwithiro nyiba kuria bangi bomba kumara barwa nkori antu beto bombe kwithiro very tolerant na atongeria na bobatige ugita mutongeria utumira mono muntu kwita kurwa na antu bangi muntu rokenda kumaria antu beta kurwa na umaria na bawe mbere Pedro be mostare jo mbere kenda bo bangi batingata otherwise nkorinya body zira chi charged na mantu ja utegera okireru bande guru Pedro be kinda iji
bathikire speeches ile antu bakwaria mantu ja hate speech jategero muno nikenda antu baria migambo ile kethirwa ne kugwatithania nete kwathura nthi kongena kwakiaria na mutongeri wa ndikwa bisine bwa gavana Noel Gideon Kimathi augite kwina gitumi gikirine muno abunge kuna ni bokinya obisine za kithirikari nikenda bona miradi nkuruki batigategere aki mbeca cia CDF. Ministry jere ya education no kuigua na ndi minister ng'ang'ana kuria kuga ari mbeca ngaitetere cukuru nyingi anga bilioni na nikankuga CDF kwatuika batu tugategemea CDF kinya twayo meankega na rimwe gutiro tugaka ngoroba kothine twaka ngoroba kanyakina esku twaka ngoroba menwe na kukunge kunde jiana betu. We are going to spend much time to do that. Na ikyo nkuga na ndi networking ne thithwe sana Nairobi mbeca ile igotigwa ministry cha infrastructure ora tukuigwa na anke kwiringwa milioni 20 milioni 30 itukwenda kuigwa mbeca iu ikeja cukuru cietu haraka sana na kuringana na Rima Mucheke augite nejite kuromba gitikio bunge ke North Imwe na thithiti uju ni nyire kirire mwekuru ni mwekworotwa mheshimiwa Orori kuthandi mheshimiwa Raim na twiterete ngugi na naugite arenda kipindi kia miaka 10 na ingwetikia gikuthira ko na ndi thaa iji ni kwenda ku make clear mbira antu betu ndiromba gitikia North Imwe yani mujumbe wa North Imwe yange 10 na no kwenda nandi kudukio tongeria nandi MP bara bambaniriria na uraji yako itira hakwa Uhuru Kenyatta akeana next year kinyabo ibete unge kaba chwengo gingi president yo mweje na MP yo mweroje kazi inaanza upya next year na nkeborombo of course ku support Gideon Kimathi akomba ngugiu. Bwana Yesu asifiwe. Nkiripotera Weru TV Mbitabudhuni Murioki. Yukurenga mana kiraito muronge beyond politics indere diretiruga kiando aria kuma kintero mwanya mno kuma kiria siasa barabayeti yukunere yukurene ndere diretiri kirugura kwantu kwaro muchini muri Nairobi ile tete siasa mwanya bare aregani bakie na bare kinyanende edira aichimana kina bokire ngwe ya siasa Antone akenga bana kiraito no nakene kuthonyera mutongeri wa kuro country na America era mwangaza na rawete ne muntu tena kidomo kya kwana na ginyate no menyo bo tongeria Boniface Mongera na Nteto kere yukuria gavana wa Konte Merubona Kireito Chakariojo ndene penji 13Th Nteto cia ungurumania gavana Kireito augite ojo kenda ungurumania bwithira janthegurone Kenya irenda rais Paul Kagame aungurumania bamuigwa bakamatuka na bakethirwa bakiura wajairi kirindi kibatere kuthiro kiritano gwitegemea gikiongwa na tikwirigera na siasa aria kwenderea nkuruki na karamwana siasa obobwega no ntubotonyithia ungurumania janthegurone kiri penji 13Th gavana Kireito rwa Kisii nkuru cha ungurumania cio nthi cibatere kuthira cirekerwa na ntheguru ikambiria ndo enjero ya ungurumania ntagare wengenio kiri Nteto cia bibe no gabo mainya penji igana rĩa 68 gavana Kireito murungi ariuga atiri na witikio bunene bibe ikethiro igiatuka na ntheguru itekire kuremoni penji 88 agacoka kwa kirithugano riawe gwimpicho kwa governors kana kwebabero kwabo gutibatere kuthira gwikarika janthegurune nuntu shughuli yonthe irulisiasa kagitene gaka kiurua mwandikio Nteto njerirugene akumulekio kendo aje siasa ndene rotero atigania egembe ni menti kire penji 70 temwimenti jora kwirikana agocokoro nete thirikari we kwithirithio ntubobu augana atarite atongirwa bangi bakumantereje ja kwangerekano sisi oroje barabara kithomo ne nyogima na gitumi gya kuthithio jo naku ikenda batethire kuthire thina ntereu koroki kiri pinji gavana Kireito murungi no gitenere kithanitio core bwawe na mheshimiwa Moka Maure oroka gaka akiariria Nteto cia kiama kia Jubilee mutegerejo wekiri rais Uhuru Kenyatta William Ruto na Raila Odinga na ugite ojo penji igana rĩmwe 56 na ugite kiama kia Jubilee kagitene gaka gikuno otino gitite gintu kiria gitigiri bendere ntune na nkethi shetuko pamoja ndene penji igana rĩmwe 75 gavana Kireito murungi ruga rais Uhuru Kenyatta
kirikagite ne kawathani bwawe ethiritwo akaririte nteto cia gisiasa muno orirwa ni uchumi nio penji 159 agacoka kwa munini mutongerio nthe William Ruto otimakosa enajo agakumenera ntuna kona giti kio rais mwakine jo 2022 aria kuga ntu babengi bethiritwo bemwebera nontu bondo ciona rais igoro ejau najo kiri penji 165 ariuga kwena ombikio mutongerio kia makiorega na thirikari irondinga orwendete ugaruruku muno gakwenda ugaruruku bogikatiba kenda gwicura giti kethia kiu kingi nakio na nari kurumira nyongo muno kiri uthubona Minister Peter Munya mheshimiwa Mpuro Aburi na mheshimiwa Kawira Mwangaza gavana ugite ojo penji 77 gavana etariri uthubona Minister Peter Munya bomerire kagite ne kara Munya ere gavana na aria gwitanira ngugi nabo aria ibo baundite thirikari ari ugamunya etithia Nteto wenka abaika mundune arabamenyera Nteto shamiro gukurukira nyumba cia Nteto muokire penji jaruga na kumenya Munya na shokirete kuromba giti kio gavana na namweterete obobwega ageta mbere kire penji 107 gavana kirito umeneire mheshimiwa Mpuro Aburi obobwega nontu bakugeria kwathurana mali jatatu ja miro ara kugamia ewe ne kwethia na tigwaka shoka amugweta Mpuro ja muthekania na ti mwana siasa na nkorokie jau ariwa mheshimiwa Mpuro na kwenda gitikia mubunge Rutero Tigania East mwakene jo 2022 ende atikiona nontu atina ndigiri penji 101 emwithukira mheshimiwa Kawira Mwangaza obobwega aria kuga murongo ethiritwe etumira TV kwa irianto atithomi umwe kuromandira Montura Bishop ogushikira atina maono kinyanini kira ntubamero ndeu wengenio mheshimiwa Kawira Mwangaza atiretera jora aria mushokeretie na mwira atiri nkimwikira kanyone gakorono ro kunura gavana kirito gakugeria kumakia kurumira rwirone ro mwaka 2022 inshindete ndoa na ije nkamone 2022 rokere kerera yakwa kiriwe na shebeberia ne bobwega kana 2022 ekinyire hani na ibo rwana ro kuinga Keripotera Ntoshoro TV kumaja kengina ngine kithubuke Nairobi mbita Boniface Mongera Njema kumantura yantara koi antuambo igesio bunge kegembe no thendi bakarite kwa kaita na kunyamara konkoro nyuma ya mutana waona ritwa David Ntaitumuko na tekone kikuma mwiriyo na mwaka muthiru nende njaine kuromba ndo ngichi uchunkoni kubatetheria kona maona uraba kwa nende atethira ina kuringanithwa kwa winyangia kana kinyawagage Nicholas Chabari na ututariria ontobo lifotea tare 14 mwezi wa 8 ni Nteto ikonenia na kura akwa muntu kumenyekana ta David Ntaitumuko ora aurire mwanka amuthiru Nteto ire kuririkanwa bwega ni antu bamuchi igwao na urire ntereche Mombasa na mwanka athaino no akachiragua karibu mwanka omwe uthiete kuthira na mwanka athaino batona ripoti no iri kwikonenia na kura agwake mono ugo kwa ntamuminya ateta ngwende ya wamba no ntuku imwe kana nginyare athoma ataeta na nyire wamba mwaka ntuku erero akura aringirwa thimu aiguringwa thimu twatuika ati kuoneka thimu rira kuma ntuku njuma mwaka Jumamosi mwaka ntuku kiumia tukiumia orerukiri mwanka thai aciari bake bombete kurira baureti njira cionthe beretie wita kila ofisi nyingi muno no te aba kuona utethio ende bakuria kuma ke rais wetu nikenda kaomba kumba utetheria mono omba kuone mono go kuone kane na tito ai na mwe na tito kinyithia mwezi 11 tariki gotini mweri uyo mwanja aciari ibake ndi wamwe enanto bamuchi baina kithikiro okinene bakiromba thirikari gukurukira rwangi rotwiriria kana DCI rutigirire kuthingateria aburu kumenya bura muntu uju orangire na ara mwanka athaino arene kenda abaithiro baina kubore gutumika ngetweka nini gutumika ngenda ne baende cukuru na tena mbeca otebinde nabyo ndeka tukuromba anene batwatha Uhuru Muigai Kenyatta na Kinoti batutethie kuona mutano ucio. Thirikari batetherie no ntu kwari na yetu kamera CCTV
nikenda omba kunasa mwana warorire nontu iririkana kuma ntuku mwana warorire ande kura dimosi nerire ntuku 3 yeke ate kuoneka na kwa uthirikari nontu nena mkono muraya ombo batetheria kithe upande sana upande ba CID baenda kuminya athimu ya aririre na ya orera ni ariko ya orere kuma anto ambuye Gembe North Peter Class Chabari. Kampuni hiyo kinyanĩria Safaricom nĩrutĩte ciringi milioni 1 cia gũteithĩrĩria mũmatukio Kenya ũrĩa wonete kanya ka kũmatukĩra ndiguru kirindiro chimiteana rimwe michezo ya Olympics ndiguru ya Japan Marco Tieno achinde kiri matinda ya guchwa timu ya Tokyo na remu mutukio kinyama tukire na iratu bya kuromba Safaricom nende uwete mbeche ikangana acha kurungamira iratu na kinyama watu yange ya muchezo. So delighted that Safaricom is involved with Marco Tieno to support him as he engages on these journeys. It's all about going beyond and 22 QK as Safaricom we say. So today I have had the opportunity to present the check plus airtime to support Mark as he sets off to Tokyo. So delighted now to be involved with the Olympics. We are sponsoring the uniform, the ceremonial uniform, donating 20 million to cater for the cost of the uniform across all athletes. We are also going to be giving each athlete 10,000 airtime. Short distance, Kenya, as I've said, is and also Ferdinand as they represent Kenya in the 100 meters. All right, the sponsorship for Safaricom, it has really helped me, especially just to focus on the Olympics and even after the Olympics. So I'm looking forward, especially to take my wife for a vacation. That's one thing that we've been planning for. And two, it's going to help me to focus on next year's races. Paying airfare, not now, this time I won't hustle. So right now, you know, the financial I've been financially supported. And right now I'm looking forward also to go to South Africa and train for the next, especially next year since we're having Commonwealth Games, Africa Championship and also World Championship. So I'm looking forward to go there and train with my wife. Great. Yeah. So do you want the uniform is the mentor. Yeah. All this with involves and all this. Yeah. Wankira tomba kwithira twikinyane Nteto ataneringio na chikinya 3:30 no tubondeto chero 3:30 moneto mathiria eta wa Purity